Si te devojčinja, mamo se mažija, na ljubavi momci se doa. A jasna i malata, na ljubava moma, si ostanav majko bez pjesme. Bila bitna kada su bili referendumi hoće li da se razdvaju republike po komfort-zonu. U Večarima su napravili ovakav jedan srpski listić, kaže da li ste za nezavisnu republiku Večarnih? Da, ne, sa pravom da se posle prigoda Makedoniji. I onda su bahom 99% je bilo za i nakon toga nisam uspio jutros da nađem imam da znali dokument. Ja si gozedo mlado tobe kriče, što mi pije vino rakija. Bezden mi odi, mamo pomea. Danas pričamo o našem projektu autonomne radnje. Cijela ideja autonomne radnje je u tome što pokušavamo da obezbedimo bolje iskustvo kupovine našim potrošačima, odnosno kupovinu sa što manje zadržavanja unutar prodavnice. Pre ovih autonomnih radnji, najbolje što je postojalo, to su one samo naplatne kase, gde još uvijek potrošač mora da iskenera sve artikle i obavi proces plaćanja, dok u ovim autonomnim radnjama ideja je da čovjek se samo identifikuje karticom na ulasku, uzme sa police šta mu treba i izađe iz radnje, a onda ćemo na telefon stići digitalizovani fiskalni račun. Tehnologija za autonomne radnje postoje već izvestan broj godina, ali nije bila na tom nivou zrelosti da bi usluga bila zaista kvalitetna kakva se danas može pružiti. Amazon je prvi otvorio te prodavnice, međutim, mogli smo da prepoznamo iz ugla potrošača da to nešto nije baš sasvim kako treba, po tome što, nakon što izađete iz prodavnice, posle nekog vremena stigne račun. Kao što rekoh, došli smo do stepena razvoja tehnologije kad je to dovoljno pouzdano za ono što mi želimo da postignemo, a ono što mi želimo da postignemo da i potrošači nemaju tu previše truda oko kupovine, ali ni da mi imamo previše truda oko toga da bi to sve bilo kako treba. Znači, urađena je sada predautorizacija da bi proverili da li je kartica validna i on me posle toga bi trebao da me pusti unutra. Ova gornja kamera, ona snima ulaz i od vaš pravi čičaglišu, da bi moglo više ljudi da se nalazi unutar iste prostorije. Ispod svake police se nalaze senzori težine. Dakle, veštačka inteligencija triggeruje promjena težine na vage. Ove sve vagice su preko skade povezane i one se očitavaju na jednom malom računarčiću. Ovo je mali računar na kome se ranuje jedan Tomcat, ovo je Apache računar. Takav isto mali Apache računar ima još jedan koji kontroliše otvaranje kapije. Tako da radnja trenutno radi na 4G. Uopšte nije na internetu zgrade, nego je mogućnost, otvara i sledeću mogućnost da se napravi u kontejneru, samo se dovede struje i može da radi na bilo kojoj lokaciji. Zato što se model ranuje lokalno. Radnja je totalno plug-in, znači ona se montira za manje od sat vremena, kada se srede svi middleware koji postoje. Mi smo radili middleware za obračunavanje cena i kalkulaciju i za fiskalizaciju i za slanje fiskalnih računa. Račune šaljemo na dva načina, šaljemo ih putem Viber ili SMS-a ili u Moj Maxi aplikaciju.
S obzirom da je ChatGPT, OpenAI i svi ovi sem iPloda su potpisali ugovor sa Ministarstvom odbrane Sjedinjenih Američkih Država da sve ide preko njih, da li ovde podaci idu preko njih koji se saznaju, s obzirom si pomenuo par situacija otkrivanja, kako se zove, da li je to opet išlo preko tih institucija ili je to Fortinet uradio sam pa je onda prijavio? Sa njima sam nas nije ništa ne radimo, pogotovo u tim, kad govorimo kriminal, imamo obavezno preko institucije. Ono što kod AI je sad vrlo hot topic tema, da ova veštačka inteligencija ulazi u ove data centre i pravi na svoju inicijativu trošak tim data centrima. Bilo je sad slučaj prije 2 mjeseca, Artificial Intelligence u nekom data centru je napravila ogromne troškove resursa i kad su uzeli da provjere šta se desilo, sama je ustanovila da može da kopa kripto, da ima resursa koji nisu upotrebljivi i uzela i kopala kripto. I niko to nije primijetio, a vidjeli su ogromne troškove u strujama i u resursima i onda su morali da razmišljaju da uzmu zaštitu za ove od drugih, da kažem, artificial intelligence. U ovom slučaju nije bio kriminal, nego je uzeo resurse jer je vidio da su slobodni i upotrebio za svoje potrebe. Znaš, koja je definicija šverca? Kaže, šverc je uvoz po povoljnijim okolnostima. Tako da je ovo. Sad... Ako ima, izvini, završio. Sad je vrlo bitno da ove sve aplikacije se zaštite. Znači, one imaju benefit, one će donijeti revoluciju u poslovanju, ali izbeći ove loše druge aplikacije koje bi se nekako povezale i napravile kaos, tu treba da se zaštiti od drugih loših momenta. Što se tiče superkompjutera, prvi superkompjuter u data centru instaliran 21. godine i on je nekih 5 petaflop sa snage bio, još uvijek u radu. I koristi se za, njegov je bolom koristila akademska zajednica, start-upovi i država, znači e-uprava, državni taj aparat. Ono što je plan države bio da se on nadogradi i da se kupi neki treći novi. I on je sad nadograđen sa novim računarom, znači nabavljen isto NVIDIA H200 kartice, računao je bio sa H100 karticama. Sad trenutno je instaliran taj novi, 48 novih kartica. I on troši trenutno 75 kW struje. On je sad stavljen u klaster s ovim prvim, ali će on funkcionisati drugačije. Država donosi odluku da našoj firmi resursi tog računara da potpunosti i onda ćemo mi da taj računar faktički preprodajemo na tržištu. Ja mislim da je već, su resursi već preko 50% prodati. Tu ima sad veliko interesovanje. Ono što je sljedeći plan, to je da se krajem godine, početkom sljedeće godine, instalira još jedan super računar. On će biti osnova će biti H200 kartice, ali one neke pojačane. I tu će biti 640 H200 kartice. Taj računar će doći u 4 reka i on će trošiti negde oko 600 kW struje, znači za inicijalno napajanje plus mikroklimatski uslovi, jedno drugo, znači negde između preko 0,9, ajde kažemo megavat će trošiti struje. Samo taj, da. Da bi to uopšte moglo da se instalira, urađene su infrastrukturni promjene na dogradnje data centra. On je spoljen i izgrađen još pre 5 godina, ali nije skroz opremljen. Opremljene su 2 modula i sad je opremljen 3. modul, gde su na našem tržištu možemo da ponudimo
jedini u regionu, rekove od 22 km. I napravljeni su, znači, mesta za puštanje ovog računara koji je pušten od 75 kW i ovog novog koji će biti. On neće moći da se hladi samo vazdušno, znači tu će biti neka vodena hlađenja, jer to je ogromna snaga. I nadamo se da će ovo krenuti sledeće godine sa radom. Mi sad i kod nas u državi formiraju se neke ekipe, neki sektori koji će da se bave upravljanjem tim resursima, da kad budemo pustili u prodaju, znači način kako će da se on tenantuje, kako se deli, uopšte sve šta će se radi u planu, da se to sve pripremi kako bi u trenutku kad se on instalira mogli da i na pravi način koristimo. Neoptom je veliki, što se tiče Makedonije, provajder usluga sličnih, ali malo manje govorima, verovatno državni data centar. Pa evo, za srpski auditorijum, a i za makedonski, zašto da ne, ukratko od čega se sastoji vaša strategija u razvoju data centara. Mi smo počeli 2014. godine sa cloud computing ponudom za naše tržište bazirano na VMware tehnologiju, a došli smo do trenutka 2018. godine da počnemo i sa data centrom, jer uvjeti i uslovi koji su nam bili potrebni za cloud i za našu firmu četku koja je telekom operator, pa smo počeli sa nekim malo sistem sa od 100 metri, neki data centar od ukupno 250 kvadrata, da pred 2 godine smo odlučili da cijeli kart na našoj zgradi u željezničku stanicu da dediciramo za data centar. Znači još 2 sistem sale, isto 100-110 kvadrata. Nažalost, restrikcije, odnosno kapaciteti električne energije su nam postavljeni da smo radili maksimum. Energetska suglasnost koju smo dobili je 900 kW, znači ispod megavata, koji što negdje 600 kW je za data centar. Tu je to ono ograničenje koje dobijamo, ali zato pak proširili smo data centar sa još 2 sistem sale, drugi sistem sala počinje sa radom u toku 1 mjeseca, već 1/3 kapaciteta je iznajmljena kao kolokacija. Znači, fokus nam je naše cloud computing usluge i kolokacijske usluge za klijente. Jer naše tržište je dosta kasno u odnosu sa regionom, sa Grčkom ili Bugarskom, ali ipak je na putevima optike koje idu iz Balkana, recimo sa Albanije prema Bugarskoj, sa Grčke prema Srbiji, tako da postajemo sad polako interesantne izmjestnice u data centru. Imate predmete koji su vezani za veštačku inteligenciju, a imate i istraživanje. Pa sad malo samo šta najviše učite, da li je programski jezik Python, neki drugi programski jezici su u centru pažnje, šta, kako ste osmislili kurse za veštačku inteligenciju? Evo, znači svaki student koji se zapiše kod nas uzima ove predmete ko što su osnovni za programiranje, početku sa C programski jezik, pa onda ide Java programski jezik, sljedeće godine uči Python kao skriptni programski jezik, pa onda posle to uzima i druge programske jezice, zavisno od smjera, odnosno fakultet koji izabere. Znači, to ima pravi neku osnovu, a po nadalje se radi i na ostali C# programski jezik, doполнително uče i drugi veštinima, ali pretežno na toj deo, znači na osnovni deo se svodi da razmišljaju oko deo logike, programske logike da dobiju koncept i onda ide algoritmi podatocnoj strukturi savladaju,
opet vezano sa Java, programski jazik, i ponatamo nadograđuje svoje znanje o Python programski jazik. Sad, veštačka inteligencija kao predmet, ono je bazični predmet, uči se sa e-agenti, znači kako razmišlja e-agent, prevaljivanje na prostorna sostojbi, pronalaženje optimalni put kroz prostorna sostojbi i ponatamo to se primjenjava u delu voved v robotici, znači ima Anislaš pokriva taj deo voved u robotici, i sad on ima i učebnik priprema za voved u robotici i on je glavni inovator u delu na razvoj na sledeće generacije robota. Jedan od taj prototipova se zove Alšar, robot Alšar, koji je momentalno izložen, verzija 2.0 izložen u Tehničko-tehnološki centar N99 u Skopje. Znači, on se otvorio, ovaj Tehnički-tehnološki centar se otvorio 8. maja ove godine. Znači, u tom sklopu je prikazan i toj robot. Šta može taj robot da uradi? Znači, može da komunicira sa ljudi. Znači, NLP kompletno, Natural Language Processing, obradi na makedonskoj jeziku. I može dopunitelno da uradi neke bazične stvari kao da pušti muziku, da radi kao recepcioner za hotela i nešto slično. Znači, ima multinamenske funkcije. U sklopu razvoja taj projekt, prethodno je bio jedan spomenik u centru Ohrida, spomenik za mnogo poznatog poeta Igor Prličev. Znači, Igor Prličev je bio vizuelno napravljen i govor je prilagođen na stilu govora na istorijski Igor Prličev da komunicira sa njim. Znači, ako neko zatraži od Igor Prličev da citira njegovu numeru, poznatu pjesmu i slično, on će da kao spomenik da komunicira sa publikom. Tako da imamo puno projekta koje što smo radili kroz ove godine. Ko vam finansira projekte? Evropska unija, vlada Makedonije, kako izgleda to? Znači ovak, za ovaj, ko što je bio Igor Prličev, je bilo samostojno finansiranje na Sefidanis fondacija. Alšar isto tako je samostojno finansiranje na Sefidanis, a ostali projekti koji što radimo, neki su sa Fond za inovacije dodeljeni, znači to su mali grantovi za razvoj, koji što ponatamo se finansiraju od sopstvenih sredstva. Za većinu projekata smo vezani za Evropskoj uniji, znači ovo je međunarodni Horizon što imamo, ovo je Erasmus što imamo isto tako, i od AID programa, AID za High Education, to je isto od Evropske unije. Imamo puno saradnju na cost akcija. Cost akcija, ne znam koliko znate, to su akcije gde mogu profesori, industrija, građanstvo da se uključe u delu na međunarodna saradnja. To je pak od Evropske unije. Kako si zadovoljan ti lično i kako je univerzitet zadovoljan studentima i generacijama koje vam dolaze? Jer oni žele da dopunski rade na projektima, s obzirom da si pomenuo da i pad projekata generisao sam univerzitet, Sveti apostol Pavle, i mislim, kako ste sa njima generalno zadovoljni? Da li oni ostaju preko vremena tu da rade, da li su u okviru sekcija nekih ili kako je to zamišljeno? Znači, ako imamo deo gde sastav predmeta imaju deo gde rade projekte za taj predmet. I oni su veoma kreativni u taj deo i u razlogu odnosno na to šta imamo na raspolaganju, imamo neki Arduino i slični kompleta gde može da eksperimentišu. I oni su veoma zainteresovani da rade na taj kreativni predmet. Znači,
taj deo je super, ali to su većina mali broj studenta. Oko 15% studenta rade ove napredni projekte koji će da prezentiraju. Mi imamo jako veliki problem sa oni koji dođe prvu godinu. Znači, kad završe srednju školu, njihna podgotovka od srednje škole je veoma slaba, posebno u delu matematici, koji treba da im podgotvi za mašinsko učenje, NLP i slično. Njihna podgotovka bazična je veoma slaba i mi radimo u prvoj godini veoma na to da nadopunimo taj nedostatak za da može da se primeni tek u tretoj i četvrtoj godini njihno studiranje. I kako odustaju studenti posle prve godine, kažu nisam za ovo... Pa ako shvati da prvi 6 meseca da nego ne ide to, onda odustane, ali ima većina što shvate, sedne i shvate da ako on potroši još 6 meseci da savlada ono što je promašio srednje obrazovanje, da će imati super karijera po natamo, on sedne i potroši 6 meseca. Znači imam tako nekako primjera gde on posle 6 meseci, prvi semestar je prošlo, ništa nije položio, ide naredni semestar i on se uloži 200% od svojih kapaciteta da nadoknadi ono što je promašio prošli semestar. Koliko je star univerzitet? Na 16 godina. 16, da. Jeste u kontaktu sa bivšim studentima, imate alumni? Da, alumni, ja, naravno. Znači, naši alumni rade u Japanu, Germanskoj, u Tesli, imamo u Hrvatskoj kod Mate Rimac imamo neko studenta, puno kompanija, imamo ove industrije. Dolazimo do sledećeg pitanja. Čuli smo da će primjena veštačke inteligencije da ukine brojna radna mesta. Mislim, o tome se priča, mnogo se plaše, a u praksi to se dešava već uveliko, ali ne biste očekivali da se to desi u oblasti koju ću ja da vam pomenem sada. Bilo mi komplikovano postaviti pitanje iz da kažem ovog navoda, ali evo da kažem primjera jednog, moja supruga Sanja radi u hemijsko-prehrambenoj školi na Banovom brdu i predaje predmete iz oblasti prehrambene tehnologije, odnosno oni rade i obuku za 3. i 4. stepen budućih mesara. Pre 4 godine je upisan, znači pre nekih 10 godina su bila 2 puna razreda mesara, znači to je prilike negde oko 50 đaka. Pre 3 godine je, da kažem, prijava bilo dovoljno, znači prijavljeno za svi koji su se prijavili i bilo je dovoljno za jedno odeljenje. I pitanje je koliko prijava je za mesare buduće taj profil je bilo prošle godine. To je, da kažem, još jedna nagrada. Jedno odeljenje treba da. To je bilo pre 3 godine popunjeno jedno odeljenje. Koliko? 11, dobro? 3, dobro? 10. 5. 2. Koliko? 2. 2. Ne, to ću dati nekom drugom. Ne, nije. Možda krajnje. Znači, eto što radi veštačka inteligencija, znači, uskoro nećemo imati mesare. Pa to sam čekao neko da pita. Znači, opština Ovevčani, kako što reče Pero, je najmala opština u Makedoniji, a možda i na Balkanu se, ne znam točno, mislim дека сме едно населено место, сме една општина, значи нямаме други населени места, само Овевчани е населено место. Порано бевме под општина Струга, во бивша СФРJ, 96-та добивме самостојност. Сме били општини и во Кралска Југославија, па сме имали некоја самостојност како општина и во Турското, што би се рекло, меѓутоа
негде се движиме 2.500 жители константно. Значи, скоро статистиката покажува дека повеќе од 2 века сме тука негде 2-2.500 жители. Сега, порано можда било поинаку, меѓутоа сега е 96-та во подновата историја сме општина што имаме една основна школа, детска градинка имаме исто тука, имаме здравствен дом, меѓутоа не е здравствениот дом не е под ингеренција на општината, се уште е под Министерство за Thank